Benjamin Netanyahu chuan Gaza a inka hai puan ani theinan inrem na chungchang soin indo ti top na tur inrem na chu pomantum lo ti soinon le ma se mitang thren khat emo an zawaya mo chu an ni don chuan inka hai lai lok nei tura in be anin pe ti soibok kan tumber chu mitang chan chu le Gaza atanga Hamas nuai bo ani ti in Israel Prime Minister chuan a soya Hamas kutala tang mek mi za som ni chu thi emo dam emo an hruai kir le vek ma chuan Gaza chu chua san mai an tum lo thu Israel Prime Minister vaupu na tak Benjamin Netanyahu chuan a soi Israel hian Gaza a be na hi ala chun zom zela pathian ni khan Hamas opna hnuaya Gaza marlam bom mangin abeya thi le hlem somnga chuangan nia tarlan ni in Lebanon in khwar Hezbollah chuan Israel marlam aka vereng boka rampan in kar hi athalo hlea indo mai theidin muna anding rengani hengani awang hian Israel chuan sipai tamjok Israel marlama hian ada bel ta zelani Israel le Hamas chungchang buaina kan soya piangin nu nau thian omem ti hi mitamjok rilruwa alo lang fo thin Russia chuan Ukraine a be mek na energy facility lam abitum le a he thu hi thotran nia chanchin thar khani in Ukraine Energy Ministry chuan Russia hian thlathum chungin energy infrastructure facility hi voiriat a be na ni ti asoya in rin ni liam ta zan khan Russia hian energy infrastructure be na tan hian missile som paruk le drone som pathum zeta kap chuang ni in asoya ma se Ukraine Air Force chuan missile som pani le drone som pathum an lo kap thla ani tiatar lan ani Russia guide bom thak awangin in rin ni ve khan Ukraine mar chaklam Kharkiv mi pathuman thia mi som pariatan liambok Kharkiv regional governor Ole Sinihov chuan civilian infrastructure be ni in he hi fir fiaka chet na dik takani he district a hian sipai te ngai ventur thila omlo ti in asoya tunhaya Russia hian Ukraine energy facility lam a be thar le a he wang hian Ukraine a por khailak a om pha fota ani President Zelensky chuan Russian Mars thatop lama thanga energy facility lama be pui athak thar le nuwa anrama kolphetha an siam chuana chan vevel chuan ti che sakto ni in asoya Karlim tapo khan Russia be na wangin energy facility thok mi pasari an liamani European Union atangin kolphetha hi an leya mase hian anin dailo na hi aphusu phalawani hei wang hian mun poimo hospital le sipai mun ti lawa chuan chhun lama anin en chok fo angai pha ane Russia chimlama Republic of Dagestana pathian ni khan ral thum keng miswalte chuan kopania Orthodox biakin synagogue le police post an beya police officer som panga le civil mi pali ka hluman ni ti Russian Investigation Committee RIC chuan atarlang Caspian tuipui kam khopakhat Derbent khochunga synagogue le biakin chu ral thum keng miswalin ang kapa hemi nulok hian Dagestan khopui Makhachkala a biakin le traffic police post chu silai manga ka anile bokti Dagestan Interior Ministry chuan atarlang Russia National Anti-Terrorist Committee chuan inbeina thleng chu firfiak te chetna ani ti an soya Dagestan Governor Sergei Melikov chuan nimin khan inbeina hi athleng nge ti soin Dagestan le Russia rampum tan nilung chet thak takani thule anin pum khatna ti chet tumna ani thu asoibok Dagestan chuan misol beina wanga nunna chante hi ni thum chung asun don ti atar langbok khopui pahnia inbeina thleng hi enghel pol mai an ti ani thu anla soilova ati tu ta chuizui na hi kalpui mek ni in Governor Melikov chuan tundin muna chuan Dagestan chunga venim na thataka ken ko ani ti asoibok poi khoina inhnom hnoi zong man kim anni ma chu chuizui na kalpui zel ani don ti in atar langa Melikov chuan he inbeina hian ramdanga thunga inrolanom theini in asoibok Russia hian ral thum keng miswalin mi puipung khom an be hi kumina athlen tum khatna anilova
Mars tha khan Moscow concert hall a mipui pungkhom chu misualin silai mangin an beya miza somli panga an that hepoi khoina hi Islamic State noya helpol pakhat chuan anti ani thu Mars tha la hian an lo tar lang to bok ani International Criminal Court chuan Ukraine an beina civil mi an beya wangin Russia Defense Ministry lui Sergei Shoigu le Military Chief of Staff General Valery Gerasimov te manna tur thupek anti chuak Defense Minister lui Shoigu chuan tuna hian Russia Security Council Secretary na achelle mek to ani ICC International Criminal Court chuan Shoigu le Gerasimov te hian indona dan bo chiat lo turan bo chiat ba ka mishing ni na za loin poyan khoyani tin an tar langa warena ti chu achan hi October ni som sang ni som ni pan ni atanga March ni kwa sang ni som ni pathum in kara Russia sipaiten missile manga Ukraine engpek chuana rural an ka wanga ni ti an soi hemi hun chung hian Russia chuan Ukraine power plant le substation voi tam taka kap ti ICC chuan atar lang pok Russia hi ICC a hian atel lo ba ka ICC thu nei na pompui loin thiam lo achantir te po courta a hlan du thin lowa hei wang hian Russia ho tu pani man na tur Warren omma se man mai an ni arinom lo thungani kumsang ni somni pathum khan ICC vacant Russia president Vladimir Putin chu Ukraine no pangruk bona in nam noina neya angai awangin man na tur thupek alo chua to boka tun thlengin manero alani lem lo thungani Kenya rama chiati punna turdan parliamenta putlu ani awangin karliam ta tang khan nor huai hotani a mi puilung oilo te chuan kholaya an lung oilo na an lantir chhun zom zel tungkar thole ni khan mi puilung oilo parliament hung chunga lutum te chu police in kapin mi panga an thi a mi somthum pakatin hliaman tuar Kenya dansiam tu ten chiati punan tum na hi mi puite chuan an thlop lo hle a sarkar chu kaltlang puilo turin an nora Kenya President William Ruto chuan nor huai hot tu te chu inbiak na nei pui a in pe thu soima se boro khen zia omlam a in zia omlo lam apan zelani Amnesty International Kenya Executive Director Irungu Houghton chuan Kenya khopui Nairobi National Police Service chuan silayan electron ti asoi mi puizinga hliam tuar enkol turakal damdoi lam thiam te chu ti buai tu omlo khopui chu mun sang rang taka kal thei an mamo ti asoya Amnesty International hian karliam ta chung khan lung oilo na lantir tu mi zani chuang chuan hliaman tuar ni in antar lang Kenya sarkar hian chiati pun atum na thren khata mi puite nor wangin chiati pung lo turin thutluk na asiam na chia thren khat ero ti pun ala tum thung hemiati chan chu sarkar chu sum boma poisa chhun lu tura tan le ramdang ne na tronga sum puk ti tlem nan ni ti antar lang Kenya Parliament in chiati pun na tur bill apom ta ka wangin ven himna ti khaule sual atrulta ani United Nations Secretary General Antonio Guterres chuan Kenya ramathil thleng chuan ati hre om hle ti soin Kenya thu nei tu te lampo an thei anga in beng dai tura ngenin nor huai hotte po boruak monom tak hnuaya an lung oilo na lan tir turin angen bokani Mei tha helicopter jet suala Iran president athi ti kan hrechau Ibrahim Raisi athi awangin athak tu tur hi naktuk jun ni somni paret sang ni somni pali a thlana ni don President thar thlanna tura hian candidate paruk omin anjinga panga chu conservative an ni a reformist pakhat a ombok President chu tuma ming pelu ti somriat velan oma henga tang hian Guardian Council chuan mi paruk te hi apomani candidate tana pomte chu kumsomruk panni mi Parliament Speaker Mohammed Bakar Galibaf kumsomnga pathumi ultra conservative medical doctor Amir Hossain Ghazizadeh Hashemi kumsomnga pariat mi nuclear negotiator lui Said Jalili kumsomruk pakomi le reformist omchun Masad Pezeshkian
kumsom ruk palimi le cleric omchun Mustafa Pormo Hamadi le kumsom nga pariat mi Tehran Mayor Ali Reza Zakani te anni Iran Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei hi kumsomriat pangami ani to awangin ramin rel bolna po president thar kuta hian a in ngatlian to hle in arin om candidate zinga pangate hi Khamenei thlop tu thatak anni a campaign lai le TV debate po political freedom chungchang po anpe hel zela heti lai hian reformist omchun pajeskian chian social freedom le women rights chungchang a au puina sa hle thung khapene hian langsar takin candidate thobik anei lawa ma se thole ni ram mi puite ta na thu cha asoya America du sakna tel lawa engma ti theilo tura anga in ngai chuan ram hi a enkol tha theilawang ti in asoi za ubok candidate zinga vote la tanga somnga za zela somnga hupa anom lo chuan intlan tho ni na nei angai do na vote musang pani ten intlan tho ni na hi an ma chon le don ani Iran dana hian an president tur chuan vote la atanga za zela somnga mu anga yani